karena pembukaranan sada kampilna dua isapna benar-benar yang datang kan benar terah perninin Ngo karena kampilenda sada isapna sada kampilna dua isapna raskan kalian bubu sini perdemui Ngo ya Jek nggak usah man kali mau kita yuk serahkan dulu begini ya enda ya enda kampil tak kita nak bro di aturkan mah iya silih mama impal kami tedis kami jeda baskilar sukup ginting mergana kita kan sembiak sina kami almarhum mangku dekuras impal kami sindur depari lada rumah maka kami me sembiak seninana ras beri-beri dua gerina mama silih impal kami dekuras kami turangku kami pesek karena kampil kahmatan di betikuras isapnya maka senda dia beri-beri dua kari sina kensa entah pe kempulu karena kampil isapene egor sada arif kami gerina bagi kenda cakap kami sanak curuh kami maka meriahlah kari ukur ngalokan sakara kampung kurat isa penenda silih mama impal kami na kami pak senda endam dudurkan beri-beri du karena kampung isa pen dudurkan we kampilenda sisuh pesek kami man bandu sada kali bubu tapi isap nalipan kami pitu angkai maka bandu pitu anak guru dengan lain baskam kali bubu singalo lumas kam depari tarikan ikuti kuras keliat dulu perninin kari sada cikan kari sada perkebun kari 2M sian yatru kendo karena kampil pemukaranan di kuras kampil kahmatan eda iya perlebih gamet si empo tertinggal kami ya si empo Iwan Ginting Suka bre depari kutana porli kuakap ngostandan kita mekin iya seterusnya Bapak Nande Nelly Ginting Suka ingan natading ititi mangga iya pertelukan Nande Bapak Malam Ginting Suka ingan natading porli standan kita iya simupus enda almarhum kuakap sebetulnya kita tidak kuakap benda almarhum Mangku Ginting almarhum cukup berudepari tapi ada surat siku baca seni nangrana ara pengginting manik kutana porli manggo standan kita tunjuk tangan kam karikrina iya jenari senina kubaka tutup eda edi suraginting kutana amandame dai kuida oh enda marenda bengkel ya amandame kuakap standar ngekite anak berutua Abil Kacaribu kutana Bandar Tengah ada anak berutua nggak jelas begini iya seterusnya anak berusingrana Mola Setepu Cinta Raja iandai karena mendong lapang kujenda pagi yareh ninandai anak buru menteri Sangkut Pinem Cinta Raja ya naku enda orangna Pengulu Idawati buru terigan Bandar Tengah iya si teruskan ku gamet arah si serat tapi enda surat kang ku baca si serah siska buru depari bere setepu kutana Bandar Tengah pas iya Bapak Nande
Iriadi Pelawi Kutana Suka Bakti Jakam Dai Pelawi. Oh, ada ya Pelawi Dai. Tandai Jile Nande Bapa Tangkas Depari Kutana Gotong Royong. Oi, edi manggo tangkas sidah mungkin. Enggak lah. Hah? Surat kebaca. Aku lah salahi surat salahi. Simupus Edi Jaya Saputra Strip Siti Khotimah enda beruna lakak panne Kuta Bandar Tengah. Si Pejabu Kensa Ingan Malam Depari Rusnani Berus Tepu Kutana Kuala Unggas. Ya, ngalo-ngalo tamu ya. Oh, ya. Jenari Seninang Rana Lukman Sinulaki Kutana Suka Berbakti. Oh, iya. Senina Kubaga Tutup Samuel Depari Kutana Kuala Gemoh. Labo perkolong-kolong. Iya, seterusnya anak berutua di Tabi Kokoh Ginting Kutana Kuta Tengah. Weh, oh, tandainya. Weh lah. Anak berusing Rana Kenca Silih Krista Ginting Kutana Titimangga. Jadi, oh, laki dah. Anak Buru Menteri Molas Tepu Kutana Cinta Raja Mendong dai Mendong. Pengulu Kuta Junaidi Sembiring Kutana Kuala Unggas. Iya, endam si bertanggung jawab. Bas sangkep geluh atau gamet Sembiring Depari Mergana. Bagaimana kuakap? Bagaimana? Iya, tanda meriah Kurta Gosada kina katanta Radu landak kita kina Gelah ikutkan puang kalim bubu Depari Malwa. Landak kita bermain. Iya, ndak kan gedang tenda. Iya, malam baca kami banci salih kendu gendang do perkibot.
Iya, engko banci kam